Kantor bay sirup na sasakin ta. Huwag suot ta, tilok dijaga. Mana na doang dia ano yun. Lupa, di ba? Mana ya kita calo ya? Kedai nongol-nongol. Biasa sok lagi nongol bay ya, nyamper ke aing. Aduh, buah karena tilok di jajanannya, ulinya aing mah. Tapi apakah nyana nyaho jajan? Saya aing mah nyana jajan. Nyana bengak di mana sebenarnya mah? Calo. Ayo bae di mana gitu ya di dunia ieu. Mana ya? BTO kayaknya. Serangan Bang ya. Serangan ngeri lah. Guna ditu. Aduh. Gun be di lubang toket nyana. Jalan kemana deh ya? Karesit, tiane RT calo ya. Diganggang kieu meureun yeuh, nyesok cari cingna sugan. Tah. Di mana sih ya? Di tadi. Oh bener aing nangan sia ti tadi. Ti tadi aing nangan sia ti tadi. Karek kapanggih di dieu. Ti tadi. Ti tadi aing nangan sia ti tadi, ti isuk. Karek kapanggih ayeuna. Jak kamari sia di itu jeung Jaya, jeung Jaya jeung aing. Heuh lah, kitu yuk. Urang ka ditu, resep aing. Uli serangan doang mah. Apalagi obat bicara sia mah. Obat pigaplokon. Heeh. Ayo lah. Kayo. Tinyahoyo ay. Buka ilmu raw bontek. Calo. Irfan marah kan ke orangnya? Heeh. Orang minta maaf yuk. Jadi Pan! Si Bang. Pan, saya masih marah kene ka aing Pan. Masih marah kene sia. Gara-gara aing keleh ku eta ku Yaya. Gergelut ya, gergelut. Pan, saya tadi ka ditu malah ka ditu, Pan. Wei, kita mana, Pan? Bodoh amat. Hirup-hirup aing. Bodoh amat. Lo, duduk yuk, lu minta maaf yuk. ayo. Pan! Pan! Duan Pan! Maaf aing Pan, Pan! Pan, maaf! Pan! 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 Duan Pan, maaf aing Pan! Lo, udah belum? Pan! Duan Pan! Pan! Cadang aku nang bedi. Kau nang kesel kan anak. Pan! Maafin aku, Pan! Pan! Maafin aku! Pan! Maafin aku, Pan! Berenga. Kenyawan untuk nak. Terima aing makan aing kemari kebugan terima aing HP banyak kieu pada mah koin dendam aing kanya ieu aduh ya Allah ya Rabb awas ya dak ya kapan ku disusul kali ku sia teu jangan lebat dit beureun Pusing aing. Hirup-hirup kiamat. Males aing jangan cekerer lah. Yang dimaafkan aing mah. Yang ada minta maaf. Kesel aing. Pan! Irfan! Pan! Darah lu aing digigit. Kejeluan. Nah ini nih obat nih. Bagus nih. Gue percaya banget tuh sama dokter tuh. Dulu aja kemarin tuh anak gue sakit. Yang sakit hati tuh. Sama anak lu. Bisa diobatin apa itu dia yang di dada tuh. Sembuh. Gue percaya banget dah. Apa emang dia ngasih tahu ini nih. Percaya gue udah kumpulin yuk ah. Mak sarua si Neng PBG kamari nyeri matana langsung HD diberi obat yang si dokter eta. Ya, pokoknya kita kumpulin dah. Kita berobat ntar pakai ini aja. Gak usah ke dokter. Iya udah si naon kan mak. Kumpulin. Kita rebus ayo ah. Aya tuh. Mana lagi nih? Deui. Murah kan beak murah. Udah lu atau aja gue 3 ah. Banyak kan gue. Iya, Mak.
Cari lagi, cari lagi. Pan, kenaon sih ya? Saya masih berani nyamperkan aing. Seti izin. Pan, maafin gua tuh Pan kalau gua boga salah mah. Seti omongan si anu kriyo. Si aing nyeri hati jasa omongan anu kriyo. Pergi. Ya udah tuh Pan, maafin aku. Kan aku udah minta maaf sama kamu dari kemarin. Aku sudah habis untukmu. Aku sangat hancur kau mengatakan boncor padaku. Aku sangat pedih melihat katakanmu yang itu. Kalau kamu nggak maafin aku mah, aku cukup tahu Pan kalau kamu cowok egois. Dasar awal haram cadak. Ya kita udah banyak nih, kita pulang nih udah azan tuh. Yuk, Ipan doyan nih, bakal kuat nih ntar dia nih. Irfan! 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 Pak. Apaan sih lo? Papo. Emang gua telutubis. Mirip. Iya, Pok. Urang dek niangan Irfan, dek minta maaf, Pok. Mang gitu Irfan. Kadi ieu lewat tuh. Saya tahu lah, di mana Ipan? Orang gua lagi nyari makanan Ipan. Makanan Irfan eta. Geus langgeun tah. Enak bae lo, gua cari susah lo. Cari dewek. Minta tuh, Pok, minta ulah pelit, Pok, ulah pelit. Neangan sorangan atuh Mang, kan orang juga capek neangan di kebon. Tahu lo, cowok juga lo. Gak mau capek lo. Cari sono sendiri. Emang jangan naon sih eta, Pok? Kos kitu, manfaatna naon sih, Pok? Ini nih, kata dokter yang kemarin itu siapa sih dokternya tuh ya? Bilang, nih bakal makan ini nih, si Ipan jadi kuat. Kali be, si Ipan gua kasih makan beginian sekali, bisa sebulan gak makan. Penirit gua. Set. Hebat amat tepang penghui. Canggih bener tah. Coba tuh minta. Ih. Neangan sorangan atuh Mang, lamun hayang mah tuh di gunung loba. Bang tanangan di gunung lo. Coba tangan lo. Ngomong ah. Sambung malah inu nangan timbang di gunung deket hareupeutnya na gunung lagi. Nyari apaan lo? Nyari ginian lo di sini, ha? Sekarang mau ngomong nyari di gunung. Bukan di dada gua, bego. Oh, gunung beneran. Cek urang karena gunung Sindur. Halo. Urang nangan atuh. Ayo. Tuh bener tuh. Yuk. Nya, permisinya. Maaf, ngaganggu. Ya, besar orang PA lo. Lo. Jauh aing kara. Pikiran aing mah kejar gunungnya na lo. Sarua. 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 Dan nyerang ke ditu. Ayo bae. Jangan papa di mana lo? Ke gunung. Jadi. Ayolah. Tah, Irfan lo. Oh. Pan. Naraon deui sih ya. Pan. Maafkan aing tuh please. Maafkan aing. Geus males kasih mawang. Saya geus elek kumangkep. Geus kecewa. Oh. Pan sih lo. Ih, lain ngadukung aing sih mah. Ih, yo, minta maaf Pak Irfan, ayo dukung aing, dukung. Oke. Oh gitu oke. Oh dukung aing. Pan. Aing kumaha kudu carana ye? Siap kudu maafkeun aing, Pan, kudu maafkeun aing. Please, Pan, please. Geus kieu bae yo, anu jadi guruna. Sana eta arep aing. Nek bung, kayak gue ngadajekeun ejak silat. Laju siap jasa aing, Pan. Siap bener, Pan. Lo. Pan. Maafkan Pan nya. Lo. Supaya orang di belajar tuh nyana. Jadi anak buahnya lo. Atuh, siapa? Ayo orang ke lapangan. Kenaon ke lapangan, Pan? Tidak latihan, benga. Ayo ke lapangan. Ke lapangan. Woi, ayo. Halo, ketika kerja. Yuk. Apaan nih, Kak? Apaan nih, Kak? Teko beneran Mak, soalnya hidung kitu kos boga Mang Cak. Iya kali ya? Kalau emang botol jin, kita ambil yuk. Kali aja kita kaya. Mak emang boga saha eta? Tahu, udah bawa aja dah. Lamun aya orang neangan. Udah bawa.
truk si Aing. Siap, Guru. Siap. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Apa? Kuda, kuda.